Uvaženi slušaoci, ovo su talasi Radio Svetigore. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas slavi Svetog kralja Stefana Dečanskog. Kao car blagočasnosti poziveo. Žitije i podvizi Svetog kralja Stefana Dečanskog. Sveti Stefan Dečanski bješe sin kralja Milutina i otac cara Dušana. Čedo pobožne kraljevske porodice, Stefan od najranijeg djetinjstva bi vaspitan u hrišćanskoj pobožnosti. No njemu pade u dio da u ranim godinama svojim preživi mnoge teške nevolje. U ta vremena u Srbiji bivahu česte smutnje i međusobice, a i ratovi sa neprijateljima. Neprijatelji pravoslavlja Tatari, pokorivši pravoslavnu Rusiju, ustremiše se na druge slovenske pravoslavne zemlje. Naročito velika opasnost stade groziti slovenskim državama Balkanskog poluostrva od strane krimskog hana Nogaja. Tatarska vojska, šiljana od Nogaja, opustoši Bugarsku pa stade upadati i u Srbiju. Bugarska na neko vrijeme pade pod vlast Tatara, a takav udes prijetio je i Srbiji. Ali srpski kralj Milutin preduze odlučne mjere. Pošto nije bio u stanju da se vojnom silom odupre moćnom tatarskom hanu, on stupi s njim u pregovore i spriječi najezdu Tatara, ali bi prinuđen da hanu da kao taoca svog 10-godišnjeg sina Stefana i sa njim nekoliko znatnih srpskih velmoža. No Gospod pomagaše pobožnom dječaku kraljeviću Stefanu u njegovim nedaćama, jer se on sav bješe predao pomoći svemilostivog Gospoda i ka njemu jedinome gledaše. I uskoro među Tatarima izbiše međusobice koje se završiše ubistvom Nogaja. Stefan iskoristi te smutnje i nakon 3 godine vrati se u otadžbinu. Kada postade punoljetan, Stefan bi oženjen ćerkom bugarskog vladara Marijom i dobi na upravu Zetu, jednu od važnijih oblasti ondašnje Srbije. Umiljat, dobar, krotak, milosrdan prema sirotinji, kraljević Stefan uživaše veliku ljubav i poštovanje. No Stefanova maćeha, druga supruga kralja Milutina, Simonida, kćerka vizantijskog cara Andronika Starijeg, želeći da njen sin Konstantin naslijedi presto, a ne kraljević Stefan, njen pastorak, ona stade lukavo i vješto raditi kod kralja Milutina da ocrni u njegovim očima kraljevića Stefana. Pri tome ona se posluži čak i klevetom kako Stefan hoće da mu otme presto. U to vrijeme neki od srpske vlastele stadoše upozoravati Stefana na opasnost koja mu prijeti i savjetovahu mu da izbjegne tu opasnost na taj način što bi digao ustanak protiv oca i oteo mu kraljevsku vlast. Na sreću, neki od te vlastele, ljuti na spletke protiv kraljevića Stefana, otkazaše poslušnost kralju. To bi predstavljeno kralju Milutinu kao da je u vezi sa zavjerom njegovog sina Stefana protiv njega. Kralj ode sa vojskom u Zetu i uguši metež. Stefan izađe pred oca sa potpunom sinovskom pokornošću i otac ga u početku primi lijepo. Ali potom pristalice Simonidine toliko pometoše dobroga oca da on, ne povjerovavši stvar kako valja, naredi da Stefana okovana odvedu u zamak u Skopskoj oblasti i tamo oslijepe. To bi učinjeno. Na Ovčem polju, gdje bijaše hram Svetog Nikolaja Čudotvorca, Stefanu bijehu izvađene oči. Oslijepljeni Stefan osjećaše strašne bolove i krepljaše sebe jedinom molitvom. Svu noć u strašnim mukama, skoro mrtav, on pred zoru malo zaspa i vidje u snu ovo. Pred njim stoji divan svetitelj u arhijerejskom odjejaniju. Lice mu sija blagodatnom svjetlošću i on drži na svom desnom dlanu oba njegova izvađena oka i govori mu: ne tuguj, Stefane, evo tvojih očiju na mome dlanu. I govoreći to, on mu pokazuje oba oka, a Stefan kao razmišljajući upita ga: a ko si ti, gospodine moj, što pokazuješ toliko staranja o meni? A projavljeni odgovori: ja sam Nikolaj, episkop Mirlikijski. Probudivši se od sna, stradalac s mjernim srcem uznošaše blagodarnost Bogu i njegovim ugodnicima, a osjećaše i neko nemalo olakšanje bolova. Tvoju i stado, što i ti sazda i sabra, kao lavovi ričući na
napasti ustremiše se, koje ti posrami do kraja. I sada i uvek i u vekove vekova, amin. Jednoga od trojice rodiši mati djevo, njega umoli vladičice, crkvama da daruje mir i narodu. No gonjenje Stefana ne završi se time. Kralj Milutin pod uticajem izmišljene zavjere svoga sina, želeći da osigura sebe, protjera Stefana iz otadžbine i posla ga na zatočenje u Carigrad k svome tastu, caru Androniku Starijem, sa dva maloljetna sina njegova, Dušanom i Dušicom. Mnogima napastima opsednutih tebi pribegavamo slavni. No i u izgnanstvu Bog ne ostavi trpeljivog stradalca Stefana. Istina, u Carigradu Stefan bi lišen slobode. U početku njemu bi dat zaseban dvorac sa potpunim izdržavanjem od cara, ali mu bješe zabranjeno izlaziti iz dvorca. Potom Stefan bi sa svoje dvoje djece premješten u carigradski manastir Pantokratora, pod nadzor igumana, bez čije dozvole Stefan nije smio nikoga primiti niti s kim razgovarati. No divni Stefan hrabro podnošaše tegobe zatočenja i često govoraše sebi: trpi Stefane, jer je Gospod rekao, trpljenjem svojim spasavajte duše svoje. I ne prestajaše blagodariti Boga, opominjujući se riječi svetog apostola: i bivajte blagodarni. I često se moljaše i mnoga metanije pravljaše. A kada se manastirska bratija skupljala na bogosluženje, on je prvi dolazio i nepomično stajao do kraja službe, tako da su se njegovoj bodrosti i revnosti divili i nastojatelj i sva bratija. Zato svi ljubljahu Stefana i ukazivahu mu pažnju, i često dolazahu k njemu na duhovne razgovore. Sve to ne ostade nepoznato ni samome caru. Slušajući o pohvalnom življenju zatočenika, car ga je često prizivao k sebi u carski dvor, razgovarao s njim o dušekorisnim stvarima i zajedno s njim objedovao. Tebi pribegavamo slavni, o Hristovo ime Stefane, odošavših nas nevolja sačuvaj. Sveti blagoveni kralju Stefane, moli Boga za nas. U to vrijeme vispreni pristalica zapada, načelnik Akindinske jeresi Varlaam, uzbuđivaše Carigrad svojim skolastičkim ispadima o tavorskoj svjetlosti. Blaženi patrijarh Atanasije osudi Varlaama na saboru, ali prepredeni Varlaam nađe sebi pristalice na dvoru i uznemiravaše prestonicu. Pri jednom razgovoru između cara i kraljevića Stefana o dušekorisnim stvarima i državnim poslovima povede se riječi o jeretiku Varlaamu. Car upita Stefana šta misli o Varlaamu. Stefan odgovori: care, nepravedno i nedolično da ti, počastvovan carskim prestolom i postavljen od Hrista za pastira tako velikom stadu, držiš neprijatelje njegove u svome gradu. Njih treba da odgoniš kao vukove koji upropašćuju duše i da pjevaš sa Davidom: omrznuh Gospode one koji tebe mrze. Car se udivi mudrim riječima Božjega čovjeka i odmah zapovjedi da mu Varlaama dovedu svezana i da se izgnaju njegovi jednomišljenici iz carskog grada i da ih ne primaju gradovi i sela njegove države. No Varlaam, hitno obaviješten o tome od jednog dvorjanina svog jednomišljenika, tajno se ukrca u lađu i pobježe u Rim. I tako Bog savjetom svoga ugodnika očisti zemlju naroda svoga od zlovjernih jeretika. Sveti blagoveni kralju Stefane, moli Boga za nas. Takva bješe Stefanova revnost za pobožnost, takva mržnja prema jereticima, takva vjera ka Hristu. Od tada car još više zavolje ljubitelja vrline Stefana i još više mu se divljaše. Pa ne samo car i manastirska bratija, nego i patrijarh i sve sveštenstvo. I svi znatni ljudi u Carigradu i velmože veoma ljubljahu i uvažavahu Stefana zbog njegovih vrlina i mudrosti. On smjernošću i govorom privlačaše srca sviju i neka blagodat sijaše iz lica njegova, a ljubav što bješe u njemu sve je privlačila k njemu. I on pun plamenog Hristoljublja uvijek hitaše ka Božjoj ljubavi, upražnjavajući molitvu, post, smirenje, slušanje sveštenih knjiga, a svrh svega milostinju.
jer on milostinje ne ostavljaše. Od onoga što mu car davaše i oni oko cara, on malo ostavljaše sebi radi najpotrebnije potrebe, a ostalo predavaše u ruke igumanu radi razdavanja sirotinji. Jedan velmoža srpski i stari poznanik i poštovalac Stefanov posle Stefanu po povjerljivom sluzi znatnu količinu zlata, želeći da mu olakša zatočeniško zlopaćenje. Poslanik predade zlato Stefanu i isporuči pozdrav sa mnogo prijateljskih riječi i lijepih želja od pošiljaoca. Stefan zablagodari dobrotvoru, pomoli se za njega Bogu, pa dozva igumana i dade mu sve zlato da ga razdijeli sirotinji. Iguman moljaše Stefana da bar jedan mali dio zlata zadrži za svoje potrebe, ali on odbi govoreći da mu je sam Bog dosudio da živi u tuđini i da ga tuđinci hrane. Zato poslano zlato treba dati onima koji stvarno oskudijevaju sirotinji. Donosioca pak s ljubavlju zadrža kod sebe neko vrijeme, pa ga onda otpusti da se vrati u otadžbinu. Pri ispraćaju on sa mnogo suza zahvaljivaše svome prijatelju dobrotvoru i moli donosioca da mu prenese ovu njegovu usrdnu molbu, da će njemu biti radost i utjeha ako novac koji bi u buduće namijenio njemu razda tamošnjoj sirotinji. Pri kraju 5. godine zatočenja za vrijeme bdenija uoči Svetog Nikole, Stefan stajaše na svome mjestu u crkvi i skrušena srca moljaše se iz dubine duše. A kada za vrijeme čitanja svetiteljeva žitija i čudesa on sjede u sto i zadrijema, njemu se opet javi Sveti Nikola i reče mu: "Sjećaš li se šta sam ti rekao kada sam ti se prošli put javio?" Stefan pade na zemlju i reče: "Poznajem da si ti veliki svetitelj Nikolaj, ali se ne sjećam šta si mi rekao." Sveti Nikola mu reče: "Rekao sam da ne tuguješ jer su oči tvoje u mojoj ruci i pokazao sam ti ih." Stefan se stade prisjećati toga i pripevši k nogama svetiteljevim moljaše ga da se smiluje na njega. Svetitelj mu reče: "Što ti tada obećah, evo sada sam došao da ispunim." I osjenivši krsnim znamenjem Stefana, dotače se očiju njegovih i reče: "Gospod naš Isus Hristos, koji slijepome od rođenja podari vid, daruje i tvojim očima njihov pređašnji vid." I pri tim riječima svetitelj postade nevidljiv, a Stefan se prestrašen trše iz sna i došavši sebi stade jasno vidjeti kao i ranije. I uzevši svoju palicu, on izađe iz crkve hodeći kao što je kao slijep i dotada hodio, ode u keliju i pavši na zemlju, on se dugo sa suzama moljaše i uznošaše blagodarnost Bogu za svoje isciljenje. Posle duge molitve, povezavši oči ubrusan kao ranije, on se ponovo vrati u crkvu i stajaše kao i obično na svome mjestu. A utaji od svih čudo koje se desilo s njim i niko ne seznade da mu je vid vraćen sve do dana kada Bogu bi ugodno da ga vrati u otadžbinu i postavi za kralja srpskog. Ne prođe mnogo dana posle ovog čudesnog progledanja Stefanovog, a njegov mlađi sin, maloljetni Dušica, teško se razbolje i za kratko vrijeme umre. Stefan to podnese trpeljivo, bez roptanja, ponavljajući riječi blaženoga Jova: "Gospod dade, Gospod uze", a predajući grobu tijelo svoga djeteta, on podiže ruke k nebu i reče: "Tebi, Gospode, predajem svoje dijete, blagodarim i slavim tvoje čovjekoljublje, promislitelju dobri, što si izvolio primiti plod utrobe moje koji još nije iskusio zlo." Posle toga blaženi Stefan provede još 2 godine u zatočenju. Iako je on trpeljivo i blagodarno podnosio svoje izgnanstvo kao krst, dodijeljen mu promislom Božjim, ipak je želio da se vrati u svoje otočanstvo. I sa tom željom on piše dirljivo pismo u Hilandar, gdje se u to vrijeme nalazio srpski episkop, kasnije arhijepiskop Danilo, prema kojem je ranije Stefan svagda gajio ljubav i prijateljstvo. U tom pismu on živim bojama opisuje svoje paćenje i moli episkopa Danila da zajedno sa svojim svetogorskim velikim starcima posreduje pred njegovim ocem, kraljem Milutinom, i izdejstvuje mu milost i povratak u otadžbinu. Episkop Danilo u Svetoj Gori sazva sabor česnih staraca na kome s ljubavlju u Gospodu vijećahu o ovoj stvari.
i riješiše te napisaše molebna pisma, jedno kralju Milutinu, a drugo arhijepiskopu Nikodimu. I izabraše neke od tih česnih staraca da ta pisma odnesu u Srbiju i posreduju o povratku kraljevog sina Stefana i unuka Dušana. Izaslanici otputovašu u Srbiju i odoše preosvećenom arhijepiskopu Kir Nikodimu i predadoše mu susrednom molbom i ljubavlju oba pisma. Preosvećeni Nikodim ih pažljivo sasluša i kao vaistinu muž dobrih želja i revnitelj istinite ljubavi, ode sa njima Hristoljubivom kralju, predade mu pismo i sam od sve duše moljaše kralja da usliši molbe sviju njih. Krasnorečivo pismo i govori arhijepiskopa Nikodima i svetogorskih česnih staraca tronuše srce oca i on im reče: molbu vašu usvajam i zapovijedam da bude vaša volja u svemu što se tiče moga sina. U to vrijeme doputovao u Srbiju iz Carigrada kao carev izaslanik iguman manastira Pantokratora, u kome provođaše svoje zatočenje Stefan sa sinom. Ovog igumana, čovjeka mudrog i krasnorečivog, vizantijski car Andronik poslag svome zetu, srpskom kralju Milutinu, da ište od njega vojnu pomoć protiv neprijatelja Grčkoga carstva. Pošto kralj svrši pregovore o tome, on pozve igumana k sebi na razgovor nasamo i stade ga raspitivati o svome sinu Stefanu. Iguman podrobno ispriča ocu o vrlinama, podvizima, trpljenju i mudrosti njegovog sina i tvrđaše da Stefan više vrijedi nego sve carske riznice. I završi blagočestivi iguman ovim riječima: ako hoćeš poslušati mene, vrati s čašću sebi svoga sina koji je viši od čovječanske časti. Sve to veoma potrese kralja Milutina. Pored toga nedavno bješe umrla njegova tašta Simonidina majka, carica Irina, glavna vinovnica neprijateljstva oca prema sinu. Zbog svega toga kralj Milutin donese odluku da vrati sina i posla izaslanstvo caru Androniku sa molbom da sina njegova Stefana sa unukom Dušanom uputi natrag u Srbiju. Car se veoma obradova tome jer bješe zavolio Stefana i visoko ga je cijenio. I dozvavši ga k sebi, on se oprosti sa Stefanom, grleći ga sa suzama i darujući ga bogatim darovima. No Stefan sve te darove dade manastiru u kome je proveo godine svoga zatočenja. Sva bratija manastirska sa tugom, suzama i molitvama ispratiše Stefana, osjećajući se kao da se rastaju sa dušom. Svjati Petre Koriški, Joannikije djevički. Tako posle 8 godina zatočenja u tuđini, Stefan se vrati u svoje otačastvo sa svojim podraslim sinom Dušanom. Susret sa ocem je bio potresan, sin je pao pred noge ocu, otac je sa suzama grlio sina i u ljubavi Hristovoj pomiri se otac sa sinom. I dade Stefanu na upravu Budimljansku oblast u Zeti, a unuka Dušana ostavi kod sebe. Od toga vremena bogoljubivi Stefan postade veći u ljubavi Hristovoj i hranjaše se u duši nekom božanstvenom sladošću i imađaše dobre nade u svemu. Nakon 3 godine, 29. oktobra 1320. godine, umre blaženi kralj Milutin. Pristalice maćehe Stefanove Simonide izazvaše metež u korist njenog sina Konstantina, ali većina srpskih velmoža stade na stranu zakonitog naslednika prestola starijeg sina Stefana. I na bogojavljenje 1321. godine Stefan bio u Prizrenu u Sabornoj crkvi, krunisan za kralja od strane arhijepiskopa Nikodima i cijelog sveštenog sabora srpskog. Zajedno sa ocem po vizantijskom običaju, krunisan bi na kraljevstvo i njegov sin Stefan, mladi kralj, kome bješe ime Dušan. Stefan stade vladati pod imenom Uroša III, a pred krunisanje Stefan skide zavoj sa očiju i svima bi očigledno i objavljeno i pokazano čudesno povraćenje vida Stefanu molitvenim posredovanjem velikog čudotvorca Svetog Nikole. I tako se svi uvjeriše da Stefan vidi kao i ostali ljudi. Međutim, brat Stefanov, sin Simonidin Konstantin, sabra vojsku većinom otuđinaca i krenu protiv Stefana, zahtijevajući od njega da mu ustupi kraljevski presto. Stefan sa svoje strane skupi vojsku i krenu u susret Konstantinu.
Ali prije no što je došlo do bitke, Stefan uputi bratu pismo, moleći ga da ne ratuje protiv svoje otadžbine. U pismu Stefan pisaše Konstantinu: Stefan, po milosti Božjoj, kralj Srba, veoma željenom bratu naše moći Konstantinu želi zdravlje. Čuo si šta se dogodilo sa mnom po promišljanju Boga koji sve udešava na dobro. Pomilovan Bogom, postavljen sam za kralja otačaskom nasleđu, da narodom vladam strahom Božjim i pravdom po primjeru predaka. Zato prestani sa onim što si preduzeo, dođi da se vidimo, primi drugo mjesto u kraljevini, kao drugi sin, a ne ratuj sa tuđinima protiv svoga otačastva. Prostrana je zemlja naša, ima u njoj dosta mjesta i za mene i za tebe. Ja nijesam Kain, bratoubica, već drug bratoljubivom Josifu. Riječima Josifovim govorim tebi, ne boj se, ja sam Božji. Vi ste mislili zlo po mene, ali je Bog mislio dobro po mene. Međutim, Konstantin ne htjede da prihvati poziv ljubavi, nego krenu na Stefana i sukobi se sa njegovom vojskom. U žestokoj bitci sam Konstantin bio ubijen, a njegovi ljudi pređoše Stefanu. Protiv Stefana ustade sa namjerom da mu otme presto i njegov brat strica Vladislav, sin sremskog kralja Dragutina, brata Milutinova. Ali si ova pobuna završi dobro po Stefana. Vladislav bi primoran da se pokori Stefanu kada uvidje da Srbija nije za njega, već protiv njega. A kralj Stefan, ukoliko mu Bog više pomagaše, on utoliko bivaše sve smireniji i smireniji. Često postelju svoju kvašaše suzama, ne samo noću, nego i svakoga dana, savjest svoju omivaše suzama, nazivajući sebe crvom, a ne čovjekom, i smatrajući sebe zemljom i pepelom. U kralja Stefana sve odisaše strahom Božjim i pobožnošću i vladaše on mudro i bogougodno, čovjekoljubivo i bogoljubivo. Posle smrti svoje prve supruge, bugarske princeze, kralj Stefan je još 2 puta stupao u brak sa Blankom, kćerkom Filipa Terenskog, hercoga Ahajskog, i posle smrti ove druge žene sa Marijom, kćerkom solunskog namjesnika Jovana Paleologa. I urošu čestni, preslavni veliki knjaže Lazare. U mirno vrijeme kralj Stefan se staraše o blagostanju svojih podanika i o crkvi, jer sijaše vrlinama kao sunce. On potvrđivaše pređašnje povelje, staraše se o čistoti vjere i uništenju jeresi u granicama svoje države. Jedan savremenik piše o njemu ovo: Gospod ga izabra i proslavi za otadžbinu, kao zvijezdu svijetlu i jarku. On utvrdi otačastvo svoje, osvoji mnoge gradovi i oblasti, razveja neprijatelje svoje. On posla sina svoga protiv bezbožnih i nečastivih babuna. On Božjom pomoću odnese pobjedu nad njima. Babunima su se nazivali bogumili i opasni jeretici koji su živjeli u planinskom kraju, babuni kod Prilepa, i odonud činili razbojničke napade na pravoslavne. Maksime i Johane, Sirmijskija i Krušedovskija, Pred kraljem Stefanom Srbija je nemalo godina uživala potpun mir. Nije bilo unutrašnjih meteža ni ratova sa susjedima. Blagočestivi kralj Stefan bavio se dijelima dobrotvorstva i podizanjem i ukrašavanjem hramova Božjih, kako u svome otačastvu, tako i van njegovih granica. Međutim, pri kraju njegovog kraljevanja buknu žestoki rat sa susjednim jednovjernim Bugarskim carstvom. Za vrijeme Milutinova kraljevanja u Srbiji Bugarska, razdirana unutrašnjim metežima i razoravana upadima, bješe znatno oslabila i nije se mogla ravnati po moći sa Srbijom. Kada vidinski despot Mihajl postade bugarskim carem, on ujedini razjedinjene bugarske oblasti i pritom željaše da povrati neke gradove koje Srbija bješe zauzela, a kad ojača, car Mihajl nanese gorku uvredu kralju Stefanu.
Oženjen rođenom sestrom Stefanovom, kćerkom kralja Milutina Nedom, car Mihajl bez ikakvog razloga otjera od sebe svoju ženu Nedu sa malim sinom Stefanom, zatvori je u manastir, a oženi se Teodorom, sestrom pretendenta na vizantijski presto Andronika Mlađeg, udovicom bugarskog cara Svetoslava. Neprijateljstvo između dva susjedna vladara bi još više pojačano time što srpski kralj držaše stranu zakonitog vizantijskog cara Andronika Starijeg, koji srpskog kralja Stefana bješe zavolio još za vrijeme njegovog zatočeništva u Carigradu. Bugarski pak car Mihajl zbliži se sa suparnikom Andronika Starijeg, njegovim unukom Andronikom Mlađim, kome i pođe za rukom da otme carski presto svome djedu. Andronik Mlađi i Mihajl bugarski sklopiše odbrambeni i napadni savez protiv Srbije i ova dva saveznika riješiše da jednovremeno napadnu Srbiju u 1330. godini. Kralj Stefan je znao za ove pripreme, pa se i sam postepeno spremaše za odbranu otadžbine, snabdijevajući se oružjem i vojskom. U to vrijeme Stefanov sin Dušan bješe već potpuno zreo čovjek i pomagaše ocu u vojnim pripremama. Bugarski car Mihajl krenu u ratni pohod na Srbiju u ljeto 1330. godine. Njegova je vojska brojala 80.000 ljudi, u njoj bješe vrlo mnogo najamnih Tatara i Moldovana. U to isto vrijeme prema dogovoru na Srbiju krenu sa svojom vojskom i vizantijski car Andronik Mlađi. Vojska u njega bješe mala. On rasporedi svoju vojsku duž južne granice Srbije i odluči da ne čini nikakav napad dok ne vidi čime će se završiti bugarski sudar sa Srbima. Obaviješteno svemu, kralj Stefan, želeći kao hrišćanin da izbjegne krvoproliće, uputi pismo bugarskome caru moleći ga da odustane od prolivanja krvi. U tom pismu on pisaše: zašto si krenuo da pogibi i izlažeš bugarski i srpski narod? Što je Bogom darovano meni, to ti imaš u svojim rukama i budi zadovoljan time, a tuđe ne želi. Ne želi ono što je Bog darovao drugima. Ako si pak toliko ratoboran, onda idi u rat protiv inovjeraca, a ne na Hristove ljude, čiji sam po blagodati Hristovoj pastir, koji te ničim nije uvrijedio. Pomisli koliko se krvi ima proliti, koliko majki ucijeliti, kolika tjelesa sa obje strane biti izložena pticama i zvijerima za hranu. Opomeni se koliko će odgovarati Bogu onaj koji ih je pogubio. Ostavi nas na miru. Sam, vladajući onim što tebi pripada, vrati se k svojima, jer oni koji žele da otmu tuđe izgubit će i svoje. Tako sudi svevideće oko. Pročitavši pismo, car Mihajl se strahovito razjari i prijeteći Stefanu odgovori osiono: ako sjutra kada sunce grane srpski kralj ne dođe k meni i ne padne pokorno predamnom da nogu nepobjedive moći naše stavim na njegov vrat, onda ću narediti da ga sa sramom dovedu vezana i predaću ga najstrašnijoj smrti. Kada kralj Stefan čuo ovakvu poruku, uzdahnu i reče: Gospod mi je pomoćnik, ne bojim se, šta će mi učiniti čovjek? Slobodno ću gledati u neprijatelje svoje i dozvavši vojvode zapovijedi im da urede vojsku i spreme za borbu. A sam ostade u svome šatoru i svu noć provede u molitvi. Sutradan izađe iz šatora ozarena lica, povjeri vojsku svome sinu Dušanu i govoraše im: idite djecu u ime Hristovo, neka se izvrši njegov pravedni sud, budite hrabri. U Svetom pismu piše: jedni na bojnim kolima, drugi na konjima, a mi imenom Gospoda Boga našega. Neka se ne ustraši srce vaše gledajući na mnozinu naših protivnika. Uzdam se u Gospoda da će on i sada kao nekada poslati anđela svog da sruši gordeljivca pred vama, jer Bog se suproti gordima, a smirenima daje blagodat. Ovakvim svojim bogomudrim riječima kralj udahnu u srce svima neku božansku silu i posla ih u borbu, a sam ostavši u šatoru pade licem na zemlju i roneći suze moljaše se Bogu darodavcu svake pobjede. Vojska pak srpska, predvođena hrabrim kraljevim sinom Dušanom, krenu na Bugare i kod Velbužda se vojske sukobiše. Nastade strahovita bitka u kojoj Dušan pokaza primjer lične hrabrosti. Bugarska vojska bi razbijena i pometena i dade subjekstvo. I sam car Mihajl naže bježati, ali ga srpski vojnici uhvatiše, privedoše Dušanu i tu mu bi odsječena glava. Posle ovog poraza sva se bugarska vojska predade Srbima. Tvojimo se stana.
Bitka kod Velbužda odigrala se u subotu 28. jula. Sutradan u nedjelju kralju Stefanu svečano bi pokazan ratni plijen, oružje, skupocjene carske haljine i ostale prinadležnosti i divni konji. Pred kralja biše dovedene i zarobljene bugarske velmože. Kada ove velmože ugledaše leš ubijenog cara Mihajla, oni moljahu kralja Stefana i kralj naredi da se ubijeni bugarski car sa svima počastima sahrani u srpskom Nagoričanskom manastiru Svetog Georgija, zadužbini kralja Milutina. Pošto uznese blagodarnost Gospodu Bogu za darovanu pobjedu, kralj Stefan izvijesti o tome svoju suprugu Mariju i srpskog arhijepiskopa Danila sa cijelim srpskim saborom ovom poslanicom. Neka se zna da pomoću Božjom i molitvenim posredovanjem svetog gospodina našeg prepodobnog Simeona i svetitelja Save i molitvama vašim za uzimanjem i ukrepljenjem i silom svetoga duha naoružavan i štićen, ja, srpski kralj, sa milim sinom našim Dušanom i sa našim vojnicima, djecom moga otačastva, zlobnog neprijatelja našeg, cara Bugarskog, koji osiono nasrnu sa mnogo tuđinaca na naše otačastvo, pobijedih u bici kod Velbužda na našem zemljištu i samog cara ubih i veliko bogatstvo i sjaj njihov uzeh pomoću Božjom. Radujući se zbog ovoga uznesite dužnu hvalu Bogu, a mi krećemo na daleki put u bugarsku zemlju. I kralj Stefan zajedno sa svojim sinom, praćen zarobljenim bugarskim velmožama, krenu u Bugarsku da zavede poredak. U susret njemu iziđoše velmože koji bijehu ostali upravljajući gradovima u pokrajinama. Na čelu njihovom nalažaše se Bijelaur, brat ubijenog cara Mihajla. U ime cijele Bugarske oni nuđehu da budu pod vlašću srpskoga vladara i bijehu gotovi na stapanje Bugarske i Srbije u jednu državu. No Stefan to ne htjede. Njegova je želja bila da na bugarski presto dovede svoju uvrijeđenu i osramoćenu sestru, Nedu, sa njenim sinom Stefanom. Zato uputi naročito izaslanstvo k sestri u manastiru kome bješe zatvorena, pozivajući je da zajedno sa sinom dođe u bugarsku prestonicu Trnovo. Kada ona dođe sa sinom, kralj Stefan objavi bugarskim velmožama da se on lično odriče od bugarskog prestola, a postavlja za bugarskog cara sina svoje sestre Stefana Šišmana II, koga su oni dužni slušati dok svaki od njih može ostati na svojoj ranijoj dužnosti. Po povratku iz Bugarske, kralj Stefan sa sinom Dušanom ubrzo krenu sa vojskom na granice južne Srbije da kazni vizantijskog cara za savez sa Mihajlom Bugarskim. Ovaj pohod je trajao nedjelju dana, ali car Andronik i ne sačeka dolazak Stefana i njegove vojske, već pobježe sa svojom vojskom. Srbi kazniše Andronika, oduzeše od Vizantije gradove Veles, Prosjek, Štip, Treštu i Dobrun. Pošto postaviše u njima vojvode, obje vojskovođe se vratiše, kralj u svoj dvor Nerodimlje, a sin u Skadar. Stefane, Maksime, Posle pobjeda nad spoljnim neprijateljima, kralj Stefan se sav predade dobrotvornim dijelima, podizanju i ukrašavanju hramova Božijih i drugim bogougodnim pregnućima koja su svagda sačinjavala radost njegovog života. Revnostan ljubitelj pravoslavnih svetinja, ne samo u svome otačastvu, nego i van njega, hristoljubivi kralj je i ranije, a naročito sada, slao raskošne i bogate darove u Jerusalim i u svu svetu zemlju, u Egipat i Aleksandriju, na Sinaju, Tesal, u Carigrad, osobito u tamošnji manastir Pantokratora. Izuzetno bogate darove on je slao Svetoj gori Atonskoj, posebno slavnoj Lavri Hilandaru. Svi raniji srpski vladari i preci kralja Stefana gradili su zadužbine. Tako i sveti kralj Stefan odluči da sagradi hram Gospodu Hristu iz blagodarnosti za sva dobra koja mu je dao, naročito posle pobjede nad Bugarima. Za savjetnika i saradnika u ovom poduhvatu on uze svog srpskog arhijepiskopa Danila, koga je veoma uvažavao i volio. Sa njim i najprisnijim velmožama on izabra divno mjesto Dečane na rijeci Bistrici, što se uliva u Bijeli Drim, 3 sata hoda od Peći. Taj izbor blagoslovi arhijepiskop Danilo i osveti mjesto i odmah se pristupi građenju manastira. Častje pustinji postiše sja.
Bogoljubivi kralj pozvao umjetnike i majstore iz svih krajeva svoje prostrane kraljevine i poče se sa radom. Sam kralj prebivaše tu u šatoru i nadgledaše poslove. Na ogromnom prostoru izmjerenom za manastir najprije se unaokolo podiže tvrđava sa visokim bedemima i kulama na njima, sa južne strane nalažaše se manastirska kapija i na njoj i najviša kula. Sa unutrašnje strane na zidovima bedema unaokolo biše načinjene kelije za monahe kao neka ptičja gnijezda. Bi sagrađena i ogromna trpezarija, naročito umjetnički ukrašena. Načinjena bi kuhinje i pekara. Za igumana bi podignuto posebno veliko ljepno izdanje, no izuzetna pažnja i glavna briga bi posvećena građenju veličanstvenog hrama Vaznesenja Gospodnjeg usred manastirskog dvorišta unutar tvrđave. I prosite mir od Boga, rodu našemu. Ogromni hram bi sazidan od raznobojnog tesanog mermera, ukrašen izvrsnom rezbarijom, mermernim stubovima i svodovima čudesne umjetnosti i ljepote. Iz polja cijel hram bješe sastavljen od veoma divnog mermera crvenog i bijelog, ali tako umjetnički spojenog da se dobija utisak kao da je lice cijeloga hrama jedan kamen. U svemu i po svemu bi podignut čudesan i veličanstven bogodoličan hram. Veličanstvenosti i krasoti spoljašnjeg izgleda hrama odgovarala je unutrašnja ukrašenost hrama, sve od tesenog kamena, zlata i drugog skupocjenog materijala. Hram bi bogato snabdjeven crkvenim bogoslužbenim potrebama, zlatnim i srebrnim sasudima, skupocjenim odeždama, ukrašenim biserom i dragim kamenjem, svilenim tkaninama. Završivši građenje i ukrašavanje bogodoličnog hrama i manastira, bogoljubivi kralj Stefan odredi za nastojatelja ravnoangelskog po životu isposnika Arsenija. I hram bi svečano osvećen saborom srpskog duhovništva na čelu sa arhijepiskopom Danilom, a za izdržavanje manastira kralj poveljama svojim pokloni manastiru mnoga imanja u raznim mjestima svoje prostrane kraljevine. Osim maloga oltara s južne strane velikog oltara u čast svog pokrovitelja i zaštitnika svetitelja Nikolaja, sveti kralj podiže zatim posebnu crkvu Svetom Nikolaju izvan manastira u blizini za svagdašnje slavljanje ovog svetog oca. Sveti kralj Stefan Dečanski uvijek se odlikovao ljubavlju prema sirotinji i žalostivošću prema jadnicima, a sada se on svom dušom predade toj vrsti briga i staranja. Na 3 kilometra od Dečanske obitelji on podiže poseban manastir za njegovanje bolesnika, bogalja i prestarelih iz cijele njegove kraljevine. Ogromna odjeljenja ove bogougodne ustanove bjehu snabdljivena krevetima i svim ostalim potrebama. Sabrana bi i mnogobrojna bratija za njegovanje jadnih stradalnika. Sam kralj je često posjećivao ovaj manastir. Za njega bješe radost pomagati tim jadnicima. Nekada se pojavljivao tamo kao kralj i tješio te pačenike, a nekad je dolazio kao prerušeni vojnik i dijelio bogatu milostinju. Iže prolija kroz svoju zavjeru i otečestvo. Žalostive duše on je često grlio te stradalnike i sa suzama ih cjelivao. I ovu ustanovu kralj je bogato izdržavao svojim ogromnim prilozima. Iz svih krajeva Srbije tamo su se sticali bolesni i bogalji. I jedni su po ozdravljenju ustupali mjesto drugim bolesnicima, a mnogi su ostajali tu do kraja svog pačeničkog života. Na kratko vrijeme pred smrt svetom kralju se javi u snu njegov svagdašnji zaštitnik i pomoćnik, sveti Nikolaj čudotvorac, i reče mu: Stefane, pripremaj se za odlazak, jer ćeš ubrzo predstati Gospodu. Probudivši se od sna, on se sa suzama radosnicama baci na zemlju i blagodaraše Boga i vjesnika dobroga preseljenja, jer je čeznuo da se oslobodi iz zemaljske vreve i ka Hristu ode. Zatim dozva nastojatelja manastira naprijed spomenutog Arsenija,
predade mu mnogo zlata i reče mu: časni oče, moj život se bliži kraju, uzmi ovo zlato i čuvaj ga za manastirske potrebe. Onda mu dade drugo zlato za potrebe onih blaženih stradalaca i od tada on sve noći do časa molitvenog pravila provođaše hodeći po gradu i dijeleći milostinju nevoljnima. No končina svetog kralja Dečanskog bi mučenička, jer on postrada od svoga sina Dušana. Dušan je vladao zetom. Sebične velmože koje su služile kod njega stadoše ga nagovarati da ocu otme presto i postane kraljem cijele Srbije. Oni plašahu Dušana da će on doživjeti da bude oslijepljen, kao što i njegov otac bio oslijepljen od njegovog djede Milutina. Dušan povjerova njihovim klevetama i u njegovoj oblasti diže se pobuna protiv kralja oca. Sveti kralj preduze mirne mjere da utiša pobunu i posle dugih pregovora on se vidje sa sinom koji obeće da neće preduzimati ništa protiv njega. Ali velmože su drugo mislili i drugo željeli. Oni stadoše govoriti Dušanu da mu otac sprema zamku i da će ga pogubiti. Vjerujući tome, Dušan naumi da bježi iz otačastva u tuđinu, ali mu velmože ne dozvoliše i ponovo nagovarahu Dušana da svrši sa ocem. Posle sastanka sa sinom, sveti Stefan življaše mirno času jednom, času drugom zamku, posvećujući se dijelima dobrotvorstva i ne preduzimajući nikakve mjere za svoju bezbjednost. U to vrijeme kada se on nalažaše u usamljenom planinskom zamku Petriću blizu Nerodimlja, iznenada naiđoše tamo zetske velmože sa Dušanom na čelu, opkoliše zamak i uhvatiše svetog kralja sa cijelom porodicom. Dušan naredi te kralja odvezoše u daleki usamljeni i nepristupačni zamak Zvečan, a ženu i djecu u drugo mjesto. No time se stvar ne okonča, odluka bi donesena da kralj Stefan bude pogubljen. Po naređenju Dušana u Zvečan biše upućeni neki od najpovjerljivijih ljudi njegovih i oni udaviše svetoga kralja u zamku 11. novembra 1336. godine. I tako sveti kralj skonča mučenički. Blaženu dušu njegovu sveti anđeli Božji prihvatiše i Gospodu Hristu uznesoše, a mnogostradalno česno tijelo svetog mučenika bi dovezeno u zadužbinu svetoga kralja, manastir Dečane i svečano sahranjeno u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u grobnici, koju sveti kralj za živote svoga bješe sebi načinio. I tako on kao neko sunce tijelom zađe pod zemlju. Govorilo se onda da je sveti kralj umro prirodnom smrću, ali su ubrzo svi doznali istinu i gledali na pokojnoga kralja kao na mučenika. Nakon 7 godina, eklesijarhu manastira Dečani javi se u snu neki neobičan i neiskazanom svjetlošću ozaren čovjek i naredi da izvadi iz zemlje tijelo pokojnog kralja stradalca Stefana. Eklesijarh u strahu ispriča svoje viđenje igumanu. Oprezni iguman uspokoji eklesijarha uvjerivši ga da je to običan san. I posle nekoliko dana eklesijarhu se ponovi to isto viđenje i eklesijarh opet izvijesti igumana. Najzad 3. put tajanstveni čovjek se javi ne samo eklesijarhu nego i igumanu, strogo im naredivši da urade što zapovijeda. Tada iguman izvijesti o tome arhijepiskopa. Arhijepiskop sazva arhijerejski sabor i crkveni klir i sa njima dođu u Dečane. Stoga te poštujemo i tiho ti rabimo. Posle molepstvija otvoriše grob kralja Stefana i iz njega se po cijelome hramu, a i oko hrama, razliji divan miomiris i svi ugledaše netljene mošti svetog mučenika. Tada se dogodiše nekoliko čuda.
slijepac jedan se kroz narod probi da svetih moštiju i kada lice svoje položi na grudi svetiteljeve progleda. I mnogi drugi hromi, raslabljeni, nijemi i gluvi, iscijeljivahu se dotičući se sa vjerom svetih moštiju svetoga kralja. Kako tada, tako kroz vijekove sve do sada, sveto tijelo svetoga kralja i danas potpuno cijelo počiva u kivotu pred ikonostasom u čudesnom hramu manastira Dečana i čini čudesa neizbrojna, iscijeljujući ne samo pravoslavne nego i inovjerce. Takva je milost, takvo čovjekoljublje hristonosnog i hristoljubivog kralja srpskog, svetog Stefana Dečanskog, čijim bogoprijatnim molitvama neka Gospod blagi i nas grešne pomene u carstvu svome. Amin. Molitva svetom velikomučeniku Stefanu Dečanskom. O sveti care i hristoljubivi velikomučeniče, od ranog djetinjstva volio si Gospoda Hrista i stradanja za njega. Nauči i nas mnogo grešne voljeti njega i radosno stradati za njega, jer bi nas to obnovilo, očistilo, osvetilo i za carstvo nebesko pripremilo. Grijesi naši odbaciše nas daleko od Boga našeg, no ti nas bogoprijatnim molitvama svojim privedi Bogu, što prije privedi da nam se duše ne uguše u grijesima i strastima. Svega si sebe priveo nezamjenljivom Bogu i Gospodu našem Isusu Hristu, živeći njega radi i stradajući njega radi. Nauči i nas živjeti njega radi i stradati njega radi. Znamo, istina njegova oslobađa od grijeha i od robovanja đavolu kroz robovanje grijehu. Ti nas, samilostivi svetitelju, molitvenim posredovanjem svojim ka Gospodu nauči i zagri i ljubiti istinu njegovu i živjeti njome, da bismo se oslobodili robovanja đavolu kroz naše sitne i krupne grijehe. Svaki grijeh je lažov, obećava meda, daje otrov i jed, obećava raja, stvara pakao, obećava slasti, a proizvodi strasti. Kroz svaki grijeh mi lažemo sebe. Zato te molimo, bogoljubivi care, nauči nas mrzjeti grijeh, jer se i u najmanjem grijehu krije đavo, i oduševi nas svom dušom voljeti Gospoda Hrista, jer on jedini spasava ljude od grijeha i đavola. Tvoj život na zemlji, sveti care, bio je molitveno stajanje pred Gospodom i svesrdno služenje Gospodu. Nauči i nas molitveno stajati pred Gospodom i svesrdno mu služiti u sve dane života našega. Mnoga iskušenja napadaju na nas, no ti nas, samilosni pravedniče, spasavaj od njih, da ne poginu duše naše od lenjosti naše, od lakomislenosti naše, od pohotljivosti naše, od vlastoljublja našega, od gordosti naše, od slastoljubivosti naše, od praznoslovlja našeg, od srebroljublja našeg, od gnjevljivosti naše, od čovjeku ugodništva našeg, od nerazumnog straha našeg, od malovjerja našeg, od poluvjerja našeg, od nevjerja našeg. Spasavaj nas od svega toga, utvrđujući nas blagodatnom pomoću svojom, u evanđelskoj ljubavi, u evanđelskoj vjeri, u evanđelskoj nadi, revnosti, postu, smirenosti, krotosti, trpljenju, ispovjedništvu, u evanđelskoj istini i pravdi, neustrašivosti i u svakom dobru evanđelskom. O bogočežnjivi care, revnovao si za istinu Hristovu mučenički i postradao za nju velikomučenički. Zapali i nas svetom revnošću da i mi junački stradamo za nju, i kad ustreba mučenički i radosno postradamo za nju, te da se i u nama grešnima i nedostojnima proslavi sve sveto i sve spasonosno ime nezamjenljivog Boga i Gospoda našeg, Isusa Hrista, vječne svjetlosti naše, vječnog života našeg, vječne radosti našeg u oba dva svijeta. Mi i mnogogrešni potomci tvoji, sveti care, patimo ili od malovjerja, ili od poluvjerja, ili od krivovjerja, ili od nevjerja.
Molimo te i preklinjemo, dok nam savjesti naše nisu sasvim izdahnule, pritekni nam u pomoć molitvama i suzama svojim ka Gospodu. Spasavaj nas malovjerne od malovjerja, nas poluvjerne od poluvjerja, nas krivovjerne od krivovjerja, nas nevjerne od nevjerja, i utvrdi nas u svetoj i svespasonosnoj vjeri Tvojoj pravoslavnoj, da po ugledu na Tebe i mi njome i radi nje živimo, nju svim srcem ljubimo, u njoj heruvimski stojimo, nju svim bićem ispovijedamo, za nju radosno stradamo, žrtvujući se za nju, pa i samu dušu svoju. Znamo iz Tvoga života i mučeničkog stradanja, znamo, bogoslavni i velikomučeniče i care, da je najviša vrijednost i jedina sve vrijednost Tvoga zemaljskog carstva bio jedini istiniti Bog svih svijetova, Gospod Isus Hristos, i služba njemu i ljubav k njemu. Svima i svemu Ti si pretpostavljao ljubav k njemu, zato si i velikomučenički i radosno postradao, ispovjedajući božansku istinu njegovu, božansku pravdu njegovu, božansku vjeru njegovu. Nauči i nas, hristočežnjivi ispovjedniče, da i mi Gospoda Hrista pretpostavimo svima i svemu, da i mi njega ljubimo iznad svega, da i mi njega neustrašivo ispovijedamo i pred ljudima i pred anđelima i pred đavolima, da i nas nikakvo stradanje za njega, nikakva smrt za njega ne uplaši i ne odvoji od njega. O, daj nam svete sile i svete snage, da budemo njegovi, samo njegovi u svima svijetovima u kojima živi ljudska duša. Jer znamo, jer osjećamo svim srcem i svom dušom, znamo i osjećamo da je on vječna radost naša, radost iznad svih radosti, vječna istina naša, istina iznad svih istina, vječna pravda naša, pravda iznad svih pravdi, vječna ljubav naša, ljubav iznad svih ljubavi, vječni život naš, život iznad svih života, vječno blaženstvo naše, blaženstvo iznad svih blaženstava. Za njega živjeti, za njega po 1000 puta na dan umirati. O, daj nam te revnosti, tog ushićenja, tog umiljenja, Hristoljubivi care i Hristočežnjivi velikomučeniče. Njega moli, njega umoli da se i u nama, Tvojim mnogogrešnim potomcima, vrši njegova sveta božanska volja, sada i uvijek i kroz sve vijekove. Amin. Kao car blagoželjan